ninyo ti agtrabaho. Masapol lang na pintas ti pan nakarami ti balay may. Ayabamaw, dagiti karpenteraw, piling, tamangandan. Ay na, madamdama pay. Naladaw da asimrek. Iso maladaw damat ang amangan. Anya? Ay nakababain, piling. 10 minutos mutlaan na ladaw da. Uray man, nagkunang amin ni agladaw-ladaw da. Awa na, malugi tayo tatang. Anak ko. Sige, sige. Agawaan nyo ti agtrabaho. Magtrabaho tayo daw. Di kayo kumanita ditoy. Madamdama pa'y tipangan. 10 minutos pa'y. Piling. Nagpawitan ni manang ti kwarta, tatang. Way, nairwar ko pa yun Itad ko ti sweldo dagiti nagkarpinteraw. Yagyaw ta, siya kung timangtad iti sweldo da. Ha? Ta imbagak asyak timangtad iti sweldo da, tatang. At to iti sweldo, sito. Bilang no adda reklamaw, ibaga madagos. Nay, kurang sa iti limagasot da ito'y piling. Inlista ngamin tinaldawak. Da ito'y ti papel anang ilistaak, nay. Kitaan. Wan, gamin kisay ko, ti namin ado nga pa nagpunggam, itikinan mo nga inapoy kan si daan. Ha? Kano kas di nga agmerienda ka, agdubli-dubli ka amangan iti hotcake. Anya? Kano agsakit ti tiyan mo, kat agsiar ka, nagbuslong ka nga gusar iti danom. Dua atimbati pag flash mo, ta mabarado mo ti baul mino, kas di nga agsiar ka. Ta nagadumot nga minti kankanam. Anya? Imkisay ko amin dagita. Ti kunam siguro sa anak nga agpalpaliiw. Piling? Ala, mabalin mo ti agawit. Ay. Ta itad kumati, sweldo dagiti kakadwam, sito. Ala, inayadan nyo nga isirak ti kabarbaro aso pa. Tay LCD at TV. Inayadan nyo abagkata na. Numadadala day ta, bayadan nyo. Sige, inayadan nyo. Awan, ma'am. Inayad! Awan, ma'am. Matoy ti kumbuyo. Ala, gawit kayo. Nay, asino tigin matang kadagita, piling? Hulugan na kita, tatang. Anya? At dapay mo lato'y sopata dito'y balay. Kantitibay. Kar-aramid ti balay tayo. Isu-asukatan tayo namin niya kargana. Anya? Kit pangalaam nga iti pagbayad mo, anak kaw. Kit awan mo trabaho. Kat ni manang Sonya binulan mo't nga agpaw iti kwarta tayo. Ay, di kalamaas yan iti kabsat mo. Dakal tinagastos na dito'y balay tayo. Sana bale, tadakkel ti sweldo na. Dolyar ko naman. Ala, tulungan dakit din nga gisimpa dito'y balay. Talaga nga ipadawat mong dagito'y daan asufayaw, manang pilay? Won, silay. Yawid mo dagita. Kung dagita daan na lamisaan. Ay, talaga nga agsukat kayo iti kagawaan na. Wala, tapno maibagay iti kar-aramid a balay may. Masapul abaro amin ti kagawaan may. Sayang mat no, ibalang may. Iso nga ipadawat ko langan. Ila ko kumangam saanan. Taadumot ti kwarta may. Ha? Ay won, anya trabahom silay. Awan nga raw, manang. Agsapsapulak. Kaya't mau ti agkatulong. Ha? Ay, una. Asino ayat nagsapsapul iti katulong, manang pilay? Da kami Ha? Sige, kaya't ko, manang pilay. Naimbag nga oras yu, tataandong. Adda akon. Ha? Anyak gagaram, silay, balasang kaw. Umayak agtrabahon, Di mo't inaladak ngagbali na katulong yaw, tata. Ha? Nay. Pastor kanyo, tatang. Ha? Napintrasan to'y balay tayo, tatang. Iso ang masapul nga damutin katulong tayo. Anya? Ala, sumraktan sili. Tarugyamon ti agtrabaho. Adan samat ka nun katulong ti kaaruba tayo a feeling. Sito. Ni feeling a feeling rights. Wen, nadamag kumutday tan. Unay katiki na feeling na dadya babain. Kunang malano isotibos si Jebalayda. Feeling nga raw. Kunang malano asino nga agsasao dadya a feelingan. Kasla iso ti aggasgastos Jebalayda. Kat awan mo trabaho na. Wen nga raw. Ay, jak malipatan ti narabid na, Melissa.
Inkisay nakaamin, akin nang ko ini nagtrabaho, kaya balay da. Pinagbalinak pa araway. Anya? Ay, jak tumaulit ang tagtrabaho ka dakwada. Nadidigra ka, Melissa. Ay sus! Di kaya agwalwalis, tatang! Anya, nagrugit nga raw ti paraangan. Trabaho ti katulong tayo dayta. Adda nga ro din katulong tayo. Ha? Ay, silay! Apay ka di manang piling. Si kaman ti agwalays. Anyat kukwa maya. Eh, kwa. Aglablabaak manang piling. Malala. Inka ituloy intara aramida, balasang kao. Tasaklatan ti agwalays. Ay saan? Ni Seli ti agwalays. Katulong nga raw. Ha? Mala, ingkay kat agtugawan, daddy eh. Anya? Anya manday tanga hawag mo kanya kon piling. Daddy! Daddy manen nga. Daddy, tirong ba nga yawa ko kada kayo? Tabak ng tay nga rudan. Ibagay ko mati awag ko kada kayo tadakkel nga rud ket ti balay tayo. Anya? Alan, daddy, ingkay agtugawan. Agrelax kayo kidi. Agsikawil kayo di race. Tan alaan nyo tay kaslabiga o ti kadakkel na apaypay. Tag di 4 kayo nga agpaypay di tirasa. Tapno madlaw abak ng tayo. Ay na, tila ibagbagamay piling. Kababain anak ko. Ay na, ipadlaw yung madabak ng tayo. Anyat si BJ, doktora nga anak yung abroad ngay no. Di kay agin jawi. Anya doktora manen nga ibag. Ala, kideng, ingkay agtugawi jayan. Trabaho ni Sili ti agwalays. Ay, Ala, Silay, agwalis ka pa ya, sa kanto aglaba. Wan, manang piling. Madam, kunama. Ha? Wano, senyorita no isaw. Katsarmat tiyawag mo kini dadek. Wano, senyor no isaw. mano ti imbagam asweldo ni Silay, piling. Saritaan mila day tadwa, tatang. Kit itid mo na ati sweldo na. Tamakabolan nito'y balay anak kaw. No apay mo't ngamin na nagal-ala ka pala iti babaunin na. Kaasi mo di kabsat mo. Iso pa paggasgastosan na dayta. Ay na, di kay ka din sumanaw. Yagyon ti kwarta, ta itad kunti sweldo ti babaunan tayo. Daddy! Mabalin ka day, adi nakawagan iti daday. Ay na, sumgarak ang makangag anak kaw. Anya kumati, madi iti dayta. Mayat kit di tapno madlaw abak nang tayo. Anya bak nang asasawa mo't aya, piling. Ay, di ka lagbain, iti kasta nga ibagbagam anak ko. Kitaan yung matngamin ti balay tayo Nagdakkel na balay tibak nang daytoy. Isu nga ibagay tayo mat Kan baliwan yung matan, ti pa nagkawkawis yo. Anya? Agkurbata kayo. Ay, pagkurbatain nak dito'y balay. Amumot sa anak arumrumor anak kaw. Ay, nagloko kan? Katrumar kayo mat ngamin asag paminsan. Ha? Agrubat kayo man kidita intay mang restaurant. Ay, masaduta ka anak kaw. Kansayang ti kwarta. Siyak ti aggastos. Unay nga danag yun na ya. Ilibre kayo, tatang. Ay, daddy. Ha? Kan intay gumatang iti na pintas abado yo. Ta agkurbata kayo. Ay sus, di kaya kang mat dito restaurant tatang. Ha? Nagbuguak mo tanak kaw. Akut sarakan at tinidor kayo. Kababain. Nakakurbata kayong agkam kamot. Kit man ano kumaaya. Jak ngarod mo't na irwaham nga agkutsarakin agtinidor. Ay na, ikarigatan tayo ni kababain. Aglanglanga kayo pa'y matabak nang. At to'y titinidor. Ay, jak amo anak kaw. Kat uray gaman yulatan sayo pagkiling-kilingan. Tudok-tudokan yulatan ta si dayaw. Ha? Ala, igaman yung. Taag picture tayo. Taipos ko ti Facebook. Ay na, mabisina kon. Tilay paparamid mo makanya ka anak kaw. Ay, agawit ta. Ay, Ni, timakder kayo matan. ipabalkot mo na itan. Dahil jay balayan ti pangalan ta. Ay, umuna ako ni Jerwar anak kaw. Oy, daddy! Mabit lang! Ni, natinag ti kurba tayo, daddy! Manang piling. Kaano ngay ngagsweldo Inton umaya bulan, taawang pay time ko ama pa nag-withdraw di bangko.
Kas taman timbagamon iti napanabulan. Di ka kadi madanakan. Tanaka bangko ti sweldong. Gulpiyam ton nga alaan. Kasla ornong mumut na. Ay, sa bagay matkit di ah. Won, may mayat di kasjay. Tama ka urnong ka. Nay, di alahas kamutan piling. Una, di mata nga mamay. Kakaisuna nga damay gatang. Ay na, agasam. Nakasingsing amin na ramay mo ah. Bapay tarilaw. Nay, ay na. Agsinumbangin arilo ah. Kunay, talon sapay takwintas mo. Ay ka, una, kakaisuna nga day gatang. Ay na, talaga apiling kamutan niya. Agtal na ka mamut sito. Oy, dinak matagibasit itan. Taadan maipakitak nga alas ko. Kan kas makita yung matibalay may, dakulan. May ibubuga na ako, sito. Saan la apiling mayamanin akas ibagbagayo. Talaga ang mayaman nakitan. Anya? Agawid ka noon ni manang mo anak ka. Ay, agbakasyon manon. Wait, saan nga agsublay ije abroad apaman na makaaway? Anya? Ne, apay ngay. Kasano tayon ngay? Kasanon tigastusan tayo itinal daw. Anya kasanaw? Kit makiasawan. Kit dito'y balay ti pag naidanda iti asawa na. Anya? Dakkel ti karbenganda dito. Ita nagtinulungan da gayam nga agnubyaw ti nagastos dito'y balay. Anya? Kasano tayon ngay? Kit agnaid talata dito'y ah. Gamsaan talamang namnama iti kwarta di kabsat mau. Taddan tong pamilya na. Kababain mo't ah. Anya? Agswildo ako man. Tagik katakon kas babaunan niyo manang piling. Ha? Apay nga gikat ka ngay? Agnegosyo ako ta nakaurnongak maten. Iso nga itid mon ti urnong ko. Ha? Itid mon at ti urnong ko aswildo manang piling. Kwa. Awan na. Awan maitid ko. Tanausar ko ti kwartak. Ni, apay nga yakas ta. Las-lastugan nakman. Itid mo kit din. Nay, di ka agbog ka wa. Luklukwan nakman ngamin. Itid mo ati swildo. Awan nga raw, nagastos ko. Lukas na nga raw, idarom ka manang piling. Anya? Ay, saan ah? Saan, sili? Maasi ka. Di na idardaro. Bayang, agdis kitarak iti pagbayad ko. Promise. Maasi ka kumakanyak, sili, ading ko. Manang Biyana! Agpalaba kayaw, kimotaw, baraw? Ay, nasaya ata imay kayo, nana aniway. Sumrag kayo ah. Naurnungan ti moring may kinitatang ko. Ay, apag isong arod tiyo, may ikaw. Makaamo kayon to nito'y balay. Tarumwar kami, kinitatang ko mapanagpasada no madamdama. Nakauna ka matgayam dito yan, aniway. Awan, Florinda, ta, umay ko'y labandang iti agama. Kunak no saan ka nga umay, so nga imayak. Kunang mga min idikalman nga da papanam ita. Ay, sa anak anatuloy, Florinda. Hala, Nana Florinda. Nana aniway. Dua kayo nga aglaba. Tatangdanan kayo, adwa. Anya? Ay, nagastos ano dwa kami, barok. Awan na nyaman na, Nana. Tinapatag, malabaan lagi ti moring may. Tani, awan washing machine may. Nadadaal nga may. Iso nga anusan yun, tagalgal. Ay, awan problema, kimuto baraw. Sakon ti manglaba kadagiti brep ken pantalon ta si kati kamisita, Florinda. Ay na, siya kung dagiti brep aniway, sika ti kamisita. Narigat agalgalan ti brep da. Nangro na ti brep nila kay kape. Iso asyakon. Siyak nga rudan, pay aya nga nagtangken taulom aniway. Ay pagudwaan talang arudan na dagiti brep. Siyak ti brep ni kimotaw ta si kamot ti brep ti amana. Anya, malala, wanan. Kimutaw, may isa kumalaang titangdanan tangaglaba. Nagastos no duwada apaglabaan ta.
Okay lang, tatang. Maminsan mo't lang iti makaduming ko nga may da dito'y balay. Kun saan mo't lang aglabat yar aramiden da dito'y. Agdalos da pa'y, tatang. Agsinublat dala ko ba Ay, saanin. May met no giddan da, tatang. Saan tamo ngamin na masangon ti aglabat, tatang. Kabaelak ba ti aglabay ti kawas ko nugwa? Ay, saanin. Isupay nga aramiden nyo. Agina na kayo kiday, tatang. Ulital, saan nyo problemahin ti tangdan nyo kada na aniway kana na Florinda. Napakangkon dagiti baboy yaw kimutaw. Agyamanak, nana aniway. Apay, awan biyahem ita, baraw? Kuding jejip aman manihwag, nana. Kastaya. Maya nga raw tapno makainanaka. Aywan, kayat mo ta ilutwang ka iti kanam? Ha? Ay, kababainan, nana. Ay na, kaskalasab sa bali. Nabayagan at ang tangdanan dak diti balayaw. Mabaing ka pailaang. Di ka madanagan, tadyak agpatangdan. Dayta nga rod ti pagbainak, nana. Pasaraysan nyo nga awatin ti ited ko atangdan nyo, nuwa. Napatag kan iti biyag ko, barok. Taimbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Ay na, nakasingsingpit kayo nga rod kanyak, nana aniway. Nanta ilutik tabukot mo, barok. Sigurado ngamin anaurnungang ka iti lamiis. Ha? Ala, agpaklab ka dita atidug atugaw. Ta ilutik tabukot mo, kimutaw. Anay, ililutam matan ni Kimoto aniway. Kung nakasyak ti umay mang masahikan ko ana. Sakon, Florinda, malmalpasain. Ay, ganado akpayan nga umay agilot. Kaing kailutan ni pare kape ada di papagda. Wanan anya pa'y ngay. Ay. Marye kakbet ama masahi Florenda. Di ka na ariwawa. Intun ibagada nga kinkinni kita. Sapay dito ipapagtayan ta. Ay, kaya't mo ay ama pantay di silid ka, Florinda. Tayo di pangilutam kanyak. Ay, saanin? Dito itan. Basta saan ka na ariwawa. Ay, sige nga raon. Ikarigatak ti saan nga katawa. Ni kumakimoto ti gagarak nga umay masahiyan. Nauna anak mo da dyan nga aniway. Ay na, sakit di ti asikaswam. Tatandanan ka, Florinda. Tatang, agayataksan. Sino ti ayatam? Tatang, mga nudiyo kayat. Sino nga binaya? Ay, tatang. Kayat yung nga nga agbalin amanugang ti bakag. Anya? Bakag? Sino abakag? Tatang. Da aniway. Anya? Ni aniway? Aguray ka ba? Apay ada aniway ko na. Ada kadwada? Ada, tatang. Duada ngay ayatag. Anya? Ay nagloko ka. Apay ngay adwa. May salaang Duada nga rod mo, tatang. Sino ti may kadwa? Malaksid kini aniway. Tatang. Ni Nana Florinda. Anya? Jaski ka ba? Nagadunga ayatam dita. Dagitay pa'y matbabaka ba? Isuda nga rod mo ti ay ayatag mo, tatang. Ay sinalbag ka. Anyat kinayat mo kadakwada. Kan apay ngay adwada. May salaang At padada ngamin anasingpit kanyak, tatang. Natinagmit tintiriknak kadakwada. Anya? Maawatan ka no bakit ayatam. May salaang kumaa. No kayat mo. Sagay satan. Si kani aniway. Tasak ni Florinda. Ay, manyak, tatang. Agapatan no agawam ni Florinda kanyak. Anya? Aniway. Ay, ala. Apay ngay abirbir nga sa mailatan kimutaw. Kuwa ngamin. Sorry. Agayatak ngamin kin ka, aniway.
Kimutaw, pangasay, di nakrabakan iti kastata, nalaka ka mamatpatay. Ay, amangan namamati akang kakat, kawiwitang kan. Ay, Ay, sa anak mo't amang rabrabak laeng, aniway, mahal na mahal ko si ka. ay, alamat. Panagrik na ka. Siya kundi, kapintasan dito'y lobungan. Kapoy day tangay bagpagam, kimutaw. Talaga mo't anapintas ka iti panagkita. Aniway. Ay, alamat. Anya kumamot ti kinayag mo kanyak mo ka, bakit akon? Kasla, nanang nakon? Saan nga iti edad, ti pangibasaran iti panagayat ko. Basta ay ayatin ka, aniway. Kat ayatin na kumamay. Ay, kwa. Ay, jak pala, amuti isungbat ko iti dayta. Narigat mat aklunan ka adagaws. Amangan no ibagam nga. Isitugitak. Florenda, agawid ta na, maluman. Umuna ka, naniway, tada ka no pa ibaga ni Kimuto kanyak. Nay, apay, anyat ibaga na. Ay, jakam mo Basta da ka no napatag nga ibaga na. Ay, amo kaun. Ada siguro i-open na kan ka. I-open nga? I-open na Ada istoryaan na. May papan iti babae nga ay ayaten na. Ti babae nga ararmen na. Siguro, agpatulong kang ka. Tapno ilakad mo iti pagraywan na babae. Apay, adar-armanan ni Kimotaw? Adan na! Sino nga'y? Ay, secret, Florinda. Mamam to malaeng. Apay apinao na mapinagawid ni Aniway Kimotaw. Apay apinaudinak. At ang amin napatag nga ibagak, Florinda. Nay, apay abirbir nga sa nakmalatan barok. Gaputa agayatakin kan, Florinda. I love you, Florinda. Anya ka didaytan nga ibagbagam. Agayatak nga rudkin kan, Florinda. Natinagan tiriknakin ka. Ay ayatin ka talaga. Kayat ka makadin na. Aginggat mauday nga angis ko. Mabihit man laang. Adan sa kanupay masabali a kurso na adam a babae. Ay, uway. Aklo na, Florinda. Dua kayo nga ay ayatag. Anya? Diyak kayat nga da mapukaw ko kada kayo adwa. Dua kayo, alinaon to'y puso. No kunam adwa kami. Sino nga'y ti maysa? No aklunan nakitan. Ibagak no asinaw. Ngam no di nakpay aklunay. Diyak pay lamabalin nga ibaga. Kwa. Ay, jak pa'y among tisong bat ko iti dayta. No kasta nga raw, Florinda. Diyak pay mo't ibaga no asino ti ibagbagak akadwam. Alinaon to'y puso. Anya nga'y Florinda. Anya ti imbaga ni Kimoto ken ka. Ala! Ay na, ala, niway! Ay na! Nanay, ape about-bautin nak ngay. Ay na, makilkiligak nga rod mat. Itimbaga ni Kimuto kanyak mat. Ay na! Ay, apay, anya ti imbaga na aya. Ada ka di, imbaga na maipapan kanyak. Ay, awan? Ngam, ay na! Ay, jak pulos impagaraw. Agayat magayam kanyak ni Kimuto. Anya! Agraramang kamay. Di ka mamagara pa, Florinda. Ay na, puno ti bagbagak. Agayat kanun kanyak. Type na kano. Siya kano ti may sa alinaon ti puso na. Isu na lang ta. Ay,
Dua kami kanumat nga ay ayatan na. Jak amo ano sino Jamaysa? Ay, lakaw nakno siya klante. Ay, ayatan na, gamdua tamit gayam. Anyat ipagbaga maniway. Kano siya di may isa pagdatonan na, Florinda. Ania? Imposible Si kaabakat? Arman ni Kimoto? Na, kahit apay, anya pagkit kita ang bitabagay, ubeng, agpadatala bakit, oy. Ay, gaya man niya. Ay, sige, tada papanak. Ay, aniway! Ay, papanamon nga ay! Aniway! Ne, anyway, si Kama Gayam, Ay, ayan ni Kimoto, kapay. aday jay banyaw, ang digdigaw. Ay, mabalinti sumrek. Ay, kadwa na Apay aya, kaslag dadaras ka. Ada ka sa pulam iti anak ka. Huwag nga raw. Importante launa, tama nga numauna andak. Mapanak itiban niyaw. Ne, apay yan, anyat mapaspasamak kingkan. Ay, Anyat ibagam kinikimuto aya. ay, Kimotaw! Kimotaw! Darasam tagdigos, tagsarita ta! Uraya mon arumwar di tabanyo ti anak ko, aniway. Kimotaw! Oh! Aklunang kan! I love you to, Kimotaw! I love you very much, Ha? Aklonan kamatan, Kimoto. Ay, agyaman na, Florinda. Ay na, pinaragsakdak ni Aniway. Talaga ka di adwa kami nga ay ayatam. Saan ka di mabalin? Amay salati ayatam kada kami kani aniway. Ay, saan, Florinda? Dua kayo alabkaw. Kimoto. Sapay lako mata maawatan na, Florinda. Awan ti daddadumak kada kayo, kini Aniway. Dua kayo, dito'y puso. Kahit ti kayat kaw, agnaid kayo dito'y balay. Agkakabalay tayo na talo? Wain, Florinda. Minamaag dahil tangar aramidam, kimutaw. Doa babae ti ikabalay mo. Doa pa mo ngaron ababakay. Dua da nga rod man ngay ayat agtatang. Pagawida mo ti Maysa. Ha? Maysa lang ti asawaam, tapno may kasar mo. Dua dan angay kasar kaw, tatang. Ay, langgaw. Ha? Mabalin ayamot ti kasta. Maysa lang ti mabalin mo nga ikasar. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Apay adwa ti asawaam. Dua ayat ti pusaw. Dua ayat ti bidlik mo. Tapay adwa nga umok ti isang pad mo. Ay, tatang. Ay, sa anak tong agbasol. Tawan mo't mapaspasamak kada kami. Agkakaidda kami laang mo. Oy, aniway. Hadamandamagakan ka. Kinuldit na ka din ni Kimoto. Sampay nga rod, Florinda. Si Kangay. Saan pa'y mga road? Nabayagan nga agdidin na tayo nga awampay na pasamak itinagbautan may. Agbada ta. Agpatingga mo la iti ararakok. Di na makulitin. Uray siya. Uray agag di nakpainagkan. Arakop laang talaga. Apay, diyo ang buaya abaklat ti anak ko. Ay, Ay saus, iso ano sakti da kayaw. Isina yon ti anak ko. Tabading dayday. Kundi asawa la ka na kayaw. Ngambading ka day. Pangkalog na lang iti kinatao na ti panangasawa na ka na kayaw. anya. Anak ko ni Kimutaw. Iso asak ti makaammo iti kinatao na. Iso adi yung mauray ako muldit dayday. Tabading. Lalaki ti kayat na ako dito. Anya. Iwanay. Ede, anak sagsagitam, Kimutaw. Dinadahil da kada Aniway kan Florinda, tatang. Imbaga yung amin na badingak. Iso asininaan da kaun. Rumbaglaang ti inaramid kao. Tatadyak kayat nga agtultuloy ti panagbasbason mo. Uray, guraan na kaun. Tinapatag, saan ka ngagbasaw? Uy, kabilan na kun basta malabsot ka ti pagbasbasulam. Tatang,
Ulitag may salaang ti asawaam. Mangpili kay ti may sa kada aniway ken Florinda. Ta iso ti kalay sa... Jak kayat nga da masakitan ka na kwada, tatang? Nagkunang amin nga armam idaado Di kakilaglag. Tatang? Baybay amon da aniway ken Florinda. Sumapul kay ti sabali nga asawaam. Dito ikaw ubingan na tapno makaanak pa'y. Aganak kayo kay da iti adaw. Agpaado kayo anak kaw. Manang Biyana! Pare Antong, agpaskin ka no umot da mariintang akalugaran ta intong biga. Agpasken kunam. Anyat o ka sound paray. Kasangay ni mariintang. Na, imbag pa'y daya bakit? Tuuray bakitay. Agparti-parti pa'y laang paray. Damot kwarta na agastusan na. Ay, sa bagay mo kindi anyat partin da ngay. Baka ka no, pare Andong. Nana, ay agasam man. Ba't dilaang baka? Ano, kunamit lang agkasarang. Selebraran na ka no, ti panag-senior citizen na. Sige nga raw paray. Taasa ito anay bagtay bunang kaw. Nagsapa kay mat nga gasasan iti bunang. Parbangon pa'y laang. Way, lota, anak kaw. Tindak agpartay. Baka ti partin ni Marintang itaakasangay na. Ha? Apay, inayaban da kayo Ay, saan? Ala, apay nga rod amapan kayo no di da kayo inayaban. Kit nadamag kumit nga raod. Kababain mo't mudyak mapantumulong nga agpartay. Ngam di da kayo mat nga rod inayaban. Nadamag kumit nga raod, lota. Uray man didak inayaban, ta nadamag kumit. Ay, basta mapanak. Takasi mo't nagitag partay no awan katulungan da. Anya? Mala, mangirwar ka man ki ti silupeng. Taidak kila silupeng ti alam. Apay man ti silupinan tatang. Ay natatang, di kay man mangyawid iti karnen, kababain. Mangyawi da kaya. Saan ba? Anan yung nga rod ti silupin nga Wah. Isilupin ko to'y bunang ko. Ta nadadail tay kaluban na. Anya? Ay, awan ti silupin, naibos. Uray kartunin Bawan ti silupin anak ko. Apay man ang ti karton. Pagika nga rod dito'y bunang ko. Ta nadadail ti kaluban na. Apay di ka makauawat luta. Ha? Oh, pare Andong, anyan ko nga dito ni kunti balay da Marintang. Umay ka antayin tamot mga nain. Lapasin tagiti daduma. Sige lang paray. Agawid ako. Anya? Apay, di ka pa'y nangan. Ay, sus. Apay ngay nga agawid kan. Nabsuga kun. Nabanuga ka nagpartay. Kaya't ko ti maturog paray. Ha? Sige paray. Inakpay. Nay. Anya mo na tayong baklay mo nakakarton pare. Ay, tayban nagukisan da iti patatas ken karots paray. Nay. An mo nga dayta, pare. Wah. Pagabunok man paray. Nay. Kasla na dragsan mo't dayta binaklay mo akarton pare. Di mo nasamad kabailan. No kaya't mo tulungan ka. Ay, saan paray? Kabailak na ito. Sige paray, mapanakaon. Nagaduman ng tinsang patyo akar ni tatang. Anya ka di man Ay, di mo man ibagat nga inlibas ko nagitakar na iluta. Tangdan ko, dayta nagpartay. Sigurado kayo, tatang? Nagalas ka siya ramid mo. Pagduado anak nga amam. Ayas klasim nga anak. Ha? Malaki din. Ikarga mi jay ref na gito akarnay. Tinadtad ko na kitaan. Nagadumat da ito atangdan yun? Kat siyempre, siyak ti kaunanan na pan nagpartay. Malaki din. I-ref mo na kitaan. Abasto ta na ita, iti makadumingaw. Sige, tagpilisa. Oh, anyat gatangam, lota. Gumatangak man iti sardinas, Alma. Ni, asino tag si iti sardinas?
Siyak, Alma. Ne, apay, nauma ka ni ti karne? Ha? Ay sos, addaman baro at chismis dito'y barangay tayon. Idi kasangay ni Nana Intang, Lota. Ha? Chismis nga? Ni tatang mo talk of the town manan. Nangyawid ka numanan iti karne. Anya? Ay, iyag mong tigat-gatang, Alma, tagawid akon. Ay, sige, mabitlaan nga rod. Patpat siya mo na kita tataw. Nagatilat hindi lang na kita. Apay, aday bidin siya daya. Ang nagtakawak iti karni. Alamat. Una imatan tatang. Kadadagpas kan dito'y barangay tayo. Da kayo latan ti tupi ko da. Di kay ka di mabain iti kas nangar aramidan nyo. Aw-awagan da kayon iti managsili. Kay, anya ko matidakas iti dayta. Pudnumit ang managsili ka. Ha? Naisamak nga agsilay. Appetizer ko nga minti silay. Managsilipin ti ibagbaga dagiti tattao. Huwan bibiyang ko iti bagbaga na kita tataw. Manakibiyang lang na kita tataw. Mayatain tulang dag na rapapaw. Pakakitaam nga iti kastoy alang dag. Sa namadlaw nga dadruwer na alang dag. Kasla nagpostol alang dag. Di dambaw nga dadruwer na apangikak iti karnay. Ay, apag iso na itaw, inton maminsan abigat. Mausar ko na itaw, pakasar ti karo ba may. Mabusatan to na dumduma lang dit ko kahit. Pagkakita amway iti kasoy, langday nga dadruwer na. Ay no, kastoy langan to sarag. Tamno di day baga ang managsilipin na. Manipon ita. Awanag di makita na asilo pa yung gamak. Langday langan. Alma palasang kao. Umayak tumulong kang partay. Ha? Ay, adamot inayabanda tatang agpartin tataan daw. Ay, sana bali ah. Uray sanda atang danan. Umayak la tumulong. Agkakaro ba tayo kagaraw? Ha? Adata. Awit konto'y langday kin bunang kaw, balasang kaw. Ay, kwa. Sige nga rod Makaamu kayo, tataan daw. Mayat talandat mo parian daw. Nagpuskol mo't na nalanday. Ay, wait pari pilaw. Pasadya na ito, paray. Manggatangam nga iti dayta. Ay, inaramid ko Nay, apay ngay nagpuskaw. Dagdag sinday ta nang aw-awitam. Ay, sana bali na. Basta makalangdag, paray. Sa bagay mo't kit di sige man nga ron ta, inak mangala iti kutsilyo di tao nagparay Sige, paray. Ay, agawak, tiyag langdag. Tapno, di may karga dito drawer, tilang ditaw. Ipasimplek nga karga na kitaw. Nay, napunon sa amitay. Dito yung dakilabol sa ti pantalon ko, ti pangikag iti karnay. 6 packet, ito'y pantalon ko naman. Sige, Sandal! Pati ito'y dalim makadardara. Ipisok ko na ito'y bulsan. Tata Pilo, apay mapukpukaw ka no dagitay dalam ti baboy. Ay, jakman amaw, balasang ka. Sapsapulan ngamin ni tatang ko. Awan mat ka nun ti inlasin na adalam. Pangpulutan ko makanaw. Ay, jak amo balasang ka. Sige man tatamagag ka nagiti kakadwa ka nagparte. Ay, awan ambok dita, paripilo. Kas makita ba? Langdat lang kinbunan to igamgaw. Di nagpapasulang.
Saan ka pabasulan? Agdamdam magaklaeng pare, tawan kanumot dagitay dalam. Ay, tsaka mo ah! Basta lang dit kung bunang laang mo tigam kaw. No sakti na nga la, at ako masupot ng igam kaw. Ngam, awan mo. Ngalakit no awan. Di kan agunget ata, agdamdam magaklaeng mo't pare. Ay, madingamin ti kasta. Sakti pagdamagan yaw. Akas laki din sakti pagpabasulin yaw. May sus ay ala, di kan agunget pare. Si kakit di ba? Malaumay ka man taman kit di isyat. Ha? Isyat ko na. Ay, ada-ara kaya paray. Wen, adda. Ala, umay kan. Tamakisala tanto no madamdama. Ay, no. Ah, Sige nga ron paray. Mabit lang. Nakpaila, ipaigay. Ito'y lang di kaw. Ita kakabsat, hindi man kita ikan iti gundaway, dagiti nagparti. Sumala, dagiti nagparti, kan nagloto, apo. parendong intan. Wala paray. Sige paray pilaw. Isalak man ni Esmeralda asik si paray. Apa yan siya kaya kasalan na kita babaya ya? Ang pilpili na ito kasalan na. Apa yan kas tayo? Ha? Pilpili na ito kasalan na. Hindi ka man ibabain dito'y pare. Umay kakit di. May sakamot pare pilaw. Ay, anay ko, nay, apay ngay ngagtapis ka, Natumba ka matan parendong, sorry Si kantumot ngamin. Diyak mat pinigsahan, tinangdanog kan ka. Tatang! Tatang Pilo! Anya tinaramid yung kulitatang ko! Sorry, balasang ko. Isumat ngamin team muna. Nabartag lang, iso ka natumba. Kadardara ti pantalon ni tatang ko! Pinagsulyo ka din ni tatang ko, Tata Pilo! Saan? Awan amok kita. Di ka yun. Ay! Tulungan, Dag! Ni tatang ko! Addan tay pangiluganan tayo kun ni tatang mo, Lota. Itaray tayo ni ospital. Agyaman na kalma. Awanan bahid na kita papay. Agpilpili da. Iti kasala da. Sa dinabanda ti sugat ni tatang mo, ya. Doa sa kanansa. Ay, nabutoy nga kamangkita. Nakaslag kapsutak. Kasla, saan mata masaksakitan? Ay, mabit man lang. Laslasat man ti pantalon na. Ay. Ako rin ka mo na. Makikiyak dita. Ginagman labusan. Siga. Makikiyak. Awan pati sugat mo dito sa akin, Ni, awan na talaga, Lota. Awan ti Ha? Anya dagito nakabulsa dito pantalon na. Ha? Dalam mo ti baboy dagito. Uri dito bulsa ti likodan na. Dalam man ti baboy yun. Ay. Di yung pakibihangan na kita imbulsa ka. Dagito'y samot mapukpuk ka madalam dagito'y, Lota. Wala! Agawid tayon, tatang! Mangibabain kayo! Agawid tayon! Mangibabain kayo! Pinapasol ko man laangan ni Tata Piloan ng bagsol kada kayo! Ay no! Makapasurun kayo talaga! Ay, Lota, anak ka. Kababain tikas na nga aramidan niyo! Ultimo tay inaramid yo alang datyo! Nakita na ti inkargayo akarne iti inaramid yo a drawer na! Anak ka. Imbagak matasardangan nyo ti kastang arami di ngamdidak matdangdanggan. Ala, urnusan nyo ti pagiyo. Agdigos kayo, tamapan kayo iti barangay hall. Ha? Barangay hall? Anyat aramidag ijay? Idarom da kayo. Sigurado pagmultaan da kayo. Ay, manyak. Mabaina ka mapan iti barangay hall, anak. Ay, mapan kayo kidde. No di kay mapan, isuda ti umay dito'y balay. Ay, kababain anak ko. Ano sa niyo ati may babaen? Takas tamat ngamin ti arami diyo. Pag nakman nyo daytan. Manang Biyana! Ayan, insabon mo nito kamisita. Milig. Kay powder soap, Anya kamitag. Kunak mo tajay bar ti pagsabon mo. Ay na, nalaklak ka pag sabon ti powder.
Wan, ngam nabangbang lo jay bar asabon. Nariga mga rod nga aglabutab. Natangkad na talaga tulong. Subag ka, bakitan. Awan babain mo. Awan urbanidad mo. Irresponsable ka nga asawa. Sika kumati silaw ti pagtangan. Tas sika ti ina. Ngumsan ba? Ha? Naa? Ha, email daw. Nagalas matikas na pa nagsasauman. Para day talaan, awan urbanidad kaun. Heh, masurunak. Nasakit tinakam ko, itinaramid mo. Makapasuro na talaga. Oh, email daw. Apaya na ulimak ka. Kaslada na nagapampanunutan. Adaman damagakin ka. Miling. Anya day ta? Apay, itikas to nga edad ta. Di ka pala na umakanya nga asawa. Ha? Anya kayat mo asawan? Apay, awan plano, masumapul mo't iti sa bali a lalakay. Wano asawam. Naa? Anya ka din day ta nga ibagbagam? Amom nga main, anya, miling. Tibiyag ti ang asawa. Kit mayareg iti taraon day ta. No naumakan iti may sa aputahe. Sumapol ka mo't iti sa bali aputahe. Di ka maawatan. Apay, di ka maumakan niya kaya. Siyaklatan na kanayon ti makitkitam dito'y balay, iti inal daw. Apay ko maama-umaak. Kat asawa ka nga ron. Aguray ka. Apay akas na ti bagbagam. Maum-uma ka na ay kanyak nga asawa, mimil daw. Ay, huwag nga raw. Mileng. Ulitag, mileng, ah. Tibiyag ti ang asawa. Kat mayareg iti taraon. No iso nga iso ti putahi akan ka na. Mauma ka. Mahay blood ka pa ino ka. Ma-stress ka. Kanda dumapal. Nagado palikaw mo. Di mo pala idiritso ti kayat mo nga ibaga. Naumakan kanyak kasta ka day, ah? Email daw? Kwa. Di ka masaksakitan, ah. Wag. Pudno. No taraon ka kuma. Kay maumakaw iti kanayon apaksew aputahay. Kaya kukumamot atay adobo. Wino lauya. Anay ko ba? Awanan ka itibain? Nagalas ka ti aramid maun? Kas kakatibag bagam kanya kaun sinalbag ka? Basta. Naumakaw iti paksew aputahay. Kaya't kumitay ti adobo. Anya? Ilma, anak ko aya. Awanan, din ako nayayatan ni Tatang Yaw. Naumakanon kanya. Ala, husto na nang. Maibos ti busis yo, iti kasasangit yo. Itay kay pa lang agsang-sangit. Kasanaw kita damat babae ni Tatang yun. Nakita yun na ya. Di ko pa yung mga napanagnagan nga, da babae ni tatak. Uray, Jack, nakita. Gamiso na mismo, tinagibaga. Naumaganon kanya. Ala, takasaritak tuman ni tatang. Pudno ay nga da babae yo, tatang. Wag. Ilmo. Apay ngagbababae kayo. Laklakayan kayon. Ang magbabae kayo pailaan. Ay na, Elmo. Adaya mitlin na kayan, iti panagbabay. Addan ni nanang iji balay. Kasta una iti sangit na. Ay, baybay am nga agsangit. Uray man nagkulaidag iti sangit na. Yak kaya tayo. Naumak nga rudal. Saan man nakasta ti ibagbagayo, tatang? Di kay lamasyan ka ni nanang. Bakitan. Ngem Manumad atawan na binukbukutan na. Jay inam kidiya ti bagbagam. Ibagam tamaday tagpapaidam. May mayat na parabor. Iparabor na iti sa balay. Tapno anong tupay nga asawa ti dumtengken ko na. Anya? Ayat ko na dyan, ma'am. Pinanawa ka unta mga no makasauak iti sana na sayat nanang. Anyat
ko na anaya. Baribar mo ti pa nagras-rason na. So, pinanawa ko. Binagbagaam ko maa. Awin nanang, ngam ipilit na matlat ti kayat na. Elmo. Nin, Ilbaw! Umayak man! nasaya ta si Murot kayo dito balay. May kayo, tagsarita kayo kaninanang. Ay, saan ati inam ti gagara? Ah, Umay ko lang ibati na gito'y bado ta inam. Pag naadamaw ditaw, wag! Tagsina ka man! Ibatik dito yan, dagiti kawas na. Insako ka mo lang! Sige! Bye! Ay! Imelda! Mabit lang! Awanan kay tibay na laklakayan! Ay! una yan ni tatang. Apay, akas di tararamidin na. Apay, nagapa kayo ayan nanang. Saan mat a big deal? Jay nagapaan may. Basit mat labanag day jay. Pinadakkel na lang. Anya? Jay mat lamay papan iti sabon. Tinagapaan may. Ah? Pinadakkel na anak ko. Anya? Sino ka? Apay nga da ka dito eh. Katsi ka, asino kamay. Sika ti pagdamdamagak. Asino ka kunak? Siyak ni Honoria, asawa ni Imeldo. Anya, awanan kay tibay. Agraraman na bakbakat na. Sinipaw mo ti imak? Nalaingak ngagsipaw kunamsa. Apay, asino ka? Siyak ni Mileng, asawa ni Imeldaw. Si Kagayam. Angam, asawa na ka iday. Saan itan? Sikat ti kabit ni Imeldaw. Ay, Jacklay pagarap. Bakit matgayam tinangisukatan ni Imeldo kanya? Bakit pa'y gayam gamsyak? Ayan ni Imeldo, kasaritak man! Noy may katap no mangriribok, nasaysaya at lang agawid kan. Sana ka magriribaw! Adalay bagat ka ni Imeldo, pasrakan na! Di ka madanagan. Kasan kun nga ikamat tibagikan ka, Imeldaw. Uray man ikamat mau. Di kan pagan ano, Mileng. Wan, amok! Tasikan amis mau tinangibaga kanyak ana umaan na kaun. Iso sige, itad kun ti wayawayam. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon, Mileng? Bayadan dak. Bayadan ka? Adaya utang kukin ka? Awan mo ta? Wan, awan! Bayadam ti panangisukat mo kanyak. Ay, apay... Anyak kayat mau! Ha? Bayadan na kuno agdarumak. Idarum kayaw iti kabit mau. Ha? May balod ka no agdarumak, Imeldaw. Isugag pili ka. Bayadan na kuno agdarumak. Ha? Ala, agpili ka, Imeldaw. Pilay! Nala, bayadamon, Imeldaw. Anyat pagbayad ko ngay. Kit awan mo't kwarta, Honoria. Adamot tayo nawang ko kakaiso na mo't anwang ko dayay. Sige, tamang tudak tao iti pagbayad mo. Inak tumangirwar iti bangkaw, iti kwarta. Ala, ay kababain mo't kin ka Honoria. Ay na, pagbainam ko kat darling nakngarudan. Sana balay, tamasukatan tumanin ti kwarta. Inton agbayad dagiti agab-abang, iti papaabangak abalay. Ay, agyaman Honoria. Ala, pasensya ka na. Mairamraban kan nga gas-gastaws. Kapo iti dayjay Mileng. Ay na lab ka. Isu nga awan anyaman na. Imeldo, dungo.
Adto'y tikid-kid daw ang makwarta, Mileng. Yawat kun kan ka, mabitlaan tag-picture ta. Email daw, alaan na kami tiladawan, kabayatan ti panangiyawat ko'y ti kwarta kin ni ex-wife mo. Wan, dungaw. Ay, mabitlaan. Apay akasapulan pa ila day ta picture aya. Wan atap no adda ebidensya binayadak nila kaimukin ka, ginatang ko. Ngalan, dungo, picturean na kami. Wan, Honoria. One, two, three. Smile. Umisam kayo Awan utang min paid na. Nabayada ko ni Imeldo kang Mileng. Wan, nasaya at basta nagtumpal kayo itikayat ko. Ano saan? Idarom kayaw. Narigrigat ang timabalod. Ang bilagag pay ta ang mga nukurang daytaw. Kumpleto na ita. Mala, bilangam. Pigsaam, tagbilang, Mileng. Tilar aramidin nyo, tatang. Maditikas tangar aramidin nyo. Awan ti Maday. Ti manugutin ni nanang yaw. Pinalubusan na kaun ang mga sawa iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Saan na nasaya tikas tangar aramidin nyo? Ay da, pakaragsakak da ito nga aramida, kanak ko. Iso abay-bayan na kanay. Ni Honoria, tilab ko itaan. Yak kaya tayo ni nanang mau. Apay, nagsina kayon kini Tata Imeldo, nana? Wan, imay. Ay, isumo lang nga adan asawa na asabali, Wan, padak man la bakit dyan ang isukatan na kanya. Napimpintasak mo lang nga kami ti dayjay a babae. Ang madlaw maabak ng dayja babae, nana. Wan, tagpapaabang iti balay dya ilay. Kalun sa kano abalay ti papaabangan na. Ay, kastagayan. Adan sapay minimart na. Kastamot ti ko na jay ex-husband ko. Agad, papanan nyo manan ngay. Inal daw sa mga agpaili kayo. Inak man agpakulot. Nay, kano karibriban nyo lay din namin sa nakalman? Naumakon iti undat. Kulot mat ti kayat ko ita. Sige. Mapanakaw tanay. Agpakukuak pay. Kan agpa-facial akpay. Sige, babay yo. Kita man numaya mo ilatoy po ko anak ka. Di kayo lang makait-it namin. Agpaunat. Into no kwan, agpakulot kayo. Kan kita ang payadag ito'y kukok. Tay nangina cutics day tawi. Ang mauray nangina at agpaot mat. San basta ma-erase ti cutics na nukwa. Di tati nang igastusan nyo iti siningiryo kada tatang amultana ang nagbabae. Wan tapno dagunggunan na kundi chicks. No kasta, saanan ang nasakitin nakam nyo ni tatang? Saanan? Naklun kon tigasat kaw. Nagpapinta sa kidi parang adama agaram kanyak. Kapakita akman jamam. Ay. Dahil tati diwar aramidin nanang. Huston ni tatang ang nagbasol. Di kay kumamutin agbasol. Nawayata talagaan, Honoria. Wala, di mangriribok ka na ta. Kaintintante kayak ni Mileng. Wan, email daw. Ang rupat kwarta magayam dayja Mileng. Isungarot asin ninakaw. Parupat kwarta. Di nakalatultuladan. Sikapay timangtin iti kwartak. Thank you, Wine. Nagasatak na namamu ka, Honoria. Ay, sapay ko mangarod at adinak to isuksukat, Imeldo. Ay, saan to Apolos, Honoria? Sika, ti maude, ken finale ngayat kaw. Ay, ne, at tao. Ay, mabitlang, tayo nakitaan. Anyat masapol mo, Mileng.
Apay nga imay ka dito'y balay. Awan kwartak. Kwartamban. Na, anya ko ma, noawan kwartam. Adaya impadulin mo a kwarta kanyak. Takunam na sino kasig siguro nga agdawat iti kwarta kanyak. Ikandak iti kwarta, tawan kwartak. Apay, kas kalasig siguro ngagdaw-dawat iti kwarta, mileng. Adaya impadulin mo kada kamay. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Ha? Ha? Agsaw kayaw. Anyat kayat yaw. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Sumbat! Sige. Manuaya, tika sa pulam. 5,000. Na, Honoria. Ada ka di kwartam kita. ay, adda iji bangkaw. Ala, agrobot ka, Honoria. Kuyogan ka, tama pantay di bangkaw. Darasem! Agtutulag tayaw. Kan agpipinirma tayaw. Tapno na linis ti saritaan. Anya mananday ta kondisyon mo ayamit, miling. Masapul nga ikandak iti swildok iti binulan. Anya? Anya, apay aswelduan da ka kat saan ka mangagtrab-trabaho kada kamay. Wan! Ngam, kaslabaya ti pananglipot yu kanyak ti swildok iti binulan. Anya? Ha? Ngam, jak kayat ti basit a sweldaw. Masapul a jismel iti binulan ti itidyo kanyak. Anya? Ay, grabe ka miling. Pangalaan mi kung maitikas tagatan ngay. Kano bak nang to'y chicks mo? Agpapaabang iti balay. Ay, O anya, mayat kayo wano saan? Tano diyo kayat ti kondisyon ko. Idarom kayo. ay, singalbag kidi ti kastoy. Kukwam laing tasawam, mileng. Isublikan kan, manjakaon. Da kayo katipakaibusan ti kwarta kaon. Jak matipalubos ha? Mala, imilaw, isublikan iti asawam. Mabangkrapak mait kada kayaw. Ha?